asifiwe sana. Ndani ya ulimi wako, ndani ya kinywa chako, ndani ya huo mdomo wako ulionao, uliotengenezewa na Mungu, unasema nini? Unanena nini? Unatengeneza nini? Nikwambia, mdomo huo unaweza ukaharibu maisha yako, unaweza ukaharibu maisha ya watoto wako, unaweza ukaharibu maisha ya ndugu zako. Ni namna gani unautumia huo ulimi? Huo ulimi unaweza ukakuinua kwenye maisha yako, unaweza ukakufenyeza sehemu yoyote. Maneno ya ulimi wako yanatoka ya namna gani? Bwana asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, ngoja nikwambie kitu kimoja tu hapa. Nisikilize tu kwa makini. Nataka nituzungumze kitu kimoja ili uelewe ulimi unaweza ukazungumza maneno gani. Sikiliza tu kwa makini. Ulimi huo una uwezo wa kuzuia baraka zako. Ulimi huo unaweza kuzuia baraka zako. Ulimi huo unaweza kutoa namna unavyoeleza. Bwana asifiwe sana. Ulimi wako ndio maana tunazungumza, ndio maana inatupasa kuwa na uangalifu katika kunena kwetu, uchunguzi wa maneno tunayoyaongea. Ndani ya ulimi wako inatakiwa tuwe makini sana. Tunazungumza nini na watoto wetu? Tunazungumza nini na familia zetu? Tunazungumza nini na ndugu zetu? Ndani ya ulimi wako unanena nini? Ulimi unazungumza nini? Unajinenea nini? Unazungumza nini? Unanena nini juu ya watoto wako? Unawasemea nini ndugu zako? Unawasemea nini familia yako? Unaisemea nini kazi ya Mungu? Ulimi huo, ulimi wako unaweza ukakuinua, ulimi wako unaweza ukatengeneza maisha yako. Ulimi wako unaweza kukusababisha ukayaona maisha ni mazuri kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko kwenye ulimi wako.